Kua mana te noho mai a Hēkea Parata hei wāhine Māori tino whai mana o tēnei motu. Kua tohua ia hei minita i ngā take mātauranga mō ngā tau e toru e tū mai nei. I mauake a Hēkea Parata i a ngā Huia Wade i te rangi nei. Nō Ngāti Parau me Ngaitahu, i nāia nei ko ia te minita tuawhitu o te kāwanatanga, e hara i te mea he tau hau ia ki te mātauranga. Ko aku whānau tino piri ana rātou katoa ki te pai, ki te hua kei roto i te whiwhi mātauranga. Kai te whakaki ia i te tūranga o Anne Tolley, māna hoki te kaupapa a ACT, te kura tū tohinga e kōkiri e whakamana. So 76 million, oh that's how much is going to the Pohanga Reo. Engari hei tāna kua eke te wā. Kāre au i te mataku, i tēnei momo kura hau, ara te charter school, no te mea, mehe mea he ronga mō ngā tamariki, he pai kia au. Kāre ona paku a wanga ki te mahitahi me ngā tini whakaaro te Rōpū ACT, me te Pāti Māori, ko ngā kai hautū ana minita tuarua. Ko te tino kaupapa ahako o te Pāti Māori o ACT o Ngāhinara, ko te kaupapa kia puta pai ngā tamariki me te mātauranga, me te whiwhi tohu mātauranga. E mōhio pai ana, he mana tu ua tēnei hei arataki. Engari e hara ia i te tauhau ki te wero nui. E hari te mea ko tētahi maunga, engari me ki he pai maunga pia. No te mea kei tēnā warātau a ke whakaaro mo te huarahi pai ki te mātauranga. Hei ātahira, tīmatai tana mahi hou. Ngā Huia Wade, te karere.